kuma ene kuro ba ko a ewa santimenter mo edin adaso edwenase eno wa santimenter nim na ka botodwa echire mu a baba wo bi a wanya mfinhia no eduasa enson 37 years ono no oye nurse ni kokofu kokofu government hospital ho na baye oye adwuma ne din abatodi e kase bopono so echire mu a ne din no ede akosua adutwumwa na baye etime ede ahoma ahye ono ankasa ne kon endrada kosia dai anopa agene nkwa ede afiri ne nsem na nka ne chirema endrada anopa akosua se de biada otenase eye ahusiesie kosia nsaba pepe ono ankasa wababaya baako asora anopa ne baye wanya mfinhye ne baye mienu pe na wahya se eye obobo ne ho akwa asoro ne makakra nkra ekoso eye nuane ne ade am afia kakra ye hu na chira kwan afia busuafo apande chira kwan ya pa mu hu no agbono nson ekobono nwotwe na akosua nurse ni wafa hefa a omuko biebia dan na ahodo na komokoya abaya ne den ede akosua adutwuma na de ahoma ahye ne kwan waje ne nkwa ede afi ne nsem na mra ye nsem twe ne otonkra different sentiment embesom yen Samuel ofuli boate bo anan kwa abusuafo ne nche no dede sei ene ekoso e wo fie honom DLFM 106.9. Ede pa entimra Samuel ofuli boaten bo anan ekopie mu ewa baya ne den ede akosu adutwumwa omufie no na wote bena bo ahodo ayekoso ne yankwa homa no so evizempenivo akasa de okwa aten de oba aten de ogina hodo no ene aten to do yankwa homa no so ne yensamhwe ni Samuel ofuli boaten enkodi nkomo bisa no de asi ankasa Same Minia epom design ya mi adom ye ho ye pa na nkra ye nsa kafi asantema mu abaya oye nurse na ne den de akosua adutwum wei ne nkwanhia yi emu kyeremu pa ene sen yo minia medase enada tujano pa pepepe nekie eno ada na ekosia da ye boabo e ho akwa soro ne na aja me no din komo family tu wani ke bo anai so beke mu ewa bisia fo ne nke na bedru ya se ya ene su ene ajaji ama ko kabi enya ka ni to akwa na ni nyina ne che ababa wa na ngaka dia dikwa poche nam so emani te ne nkwa efiri se mu da simti a ya na police for nso ebem ye so mu ye dia so mu tine bo ma fi mu apa etini ekoso no enam so ma police for e wa antimantimati afa mu no akokopie mu e wa yansa dia optoti ene de ebe koso e wa ababa wa ni ye nyenum se akonfo ana wa che de ne mu ewu na ko abaya temnti no e o tie pa body no ne ye hwe ke bi odi kanu madrobi ana de ne ye no ye tini wa de property a ye da bana sana auto na nan e wo tie Same mesra na o voice no akosra ma me na se yente won kan yi papa aha sisi ade eye na me tete a police for abefa imuna di se no kase die e wo ayalsa dia enche dia enne de no me sache no mo ye optosis no mo ya de property a enam so e ma yi da ban eje no kwase na okọ kokofu government hospital a bibra wada no ana se owompa eye bia ya omohwe HIV/AIDS no onu ne da omano e disease control no ne da no e wo hono ma emme dia no pende aya me ko ho die ejajo ne su ana mu twa e wo hono na abra ye cheche mu ne didi nkomo na ni onabo assembly member o program onabo buama edi nkomo na o kireke onu watiti bi o na o kirema ababa wana ga so ne abema bi na wo hono branch bi na wo omo wo ba kokura abema na nya akonya kokopiem e wo amanane a abema na to ne nkrate o ntimi ne internet bi eje no no mususu se to ka asem ne kire na nya ababa wani da afọ ni trim ama bibi tired ahanti na enam so wo na kwhye ne ho akonfo pepem no kasa ye ababa wana ga on ka cha se fon na ta asem ni tie no na wo kobusu bi o so musu ni se tie ka kire wo tie tufuo tie ka kire ne so musu aso mo ka no na no na project da bi nya pa mo ana nhwemu de fa sie de dwuma ho na fa se ya o mu tem trofo ye fa mu de e de bo police bo de ne mu me fa se ya no mu so benya abotre aya se mu nhwemu ahu enipa kura ne sa e hya se empo se mu benya se enipa na o mu ka se enam no so ama baba wana to na nan e won hye do no se ye be pe ne kira kwa nya telefone number ni afre no ni gusa ni so
ɛyɛ akosua 30 years ya ɔyɛ nurse ni no wɔn ne tena ntie dodo sɛ ni na deɛ na wɔ mu ntɛm na deɛ na fa yɛ a ɛnam so a na do ka bibi bɛ na kyerɛ na ɛnam so ma wɔ nyina ahape no police for ɛwɔ saa konya ne sɛ mu di saa nhwɛmu no na so mu yɛ saa nhwɛmu no nyinaa ɛde bɛbɛtu dwa na ɛno akyi no ɔmo kyɛ sɛ ɔmo to ɔmo sa ɛde afɛ DL kyerɛfoɔ ne abɔ ɔmo na so na deɛ wɔ hɔ bia no ɔmo sa de amanebɔ no asa de abom tuku sa media ɛno ani na deɛ kokofu adwuna se electoral area anam ɔnabo wɔma nipa sua so wankyɛ asɛmpa ɛfɛ do ɔkora wadaroma Sammy bɛda ase pa na kɔso afo wani di akyire deɛ bɛtɔ benkum anasɛ nifa na bɛsan ba wo nkyɛn aba abɛgye mo wankyire mu ɛne awoti yei ayɛ nsɛm twerɛni a ɔtɔ nkra efire aman asante matemo ɛma DL kasebɔ ne den ɛde Samuel ofori boaten ɛna wote ne nkanti in fact awre ho pa sika de asie ni abaya wanya 37 years a woyɛ nurse ni sɛde abusuafo na hyɛ asie su bɔ bra ne kyerɛ sɛ mutu nufu no wantie waboa obi ma na kwa monone ɛna nipa na aka kyerɛ ne sɛ de ayɛ ne de ɛmfa ontumi ne ntena bio ɛna wagye ɔno agye ne nkwa wagye ne nkwa efiri hɔkɔ de bia Kwadwo meka sɛ saa broken heart enya afa na ebesi ana enya nkwa na ato da enti na wasa ogye won kwa free won sam nipa na da so te ase o sika ya de ma anu yi ene adwuma akoye wo ho na oguso enjoy iska no wona sisi a ukoi aya sa ba ne sa ɛden pa o ɛden sa ba ya 37 years a wo yɛ nurse ni wanya nimdeɛ kama mantie no so ha adwen on in fact me wo fa sefo no mo adwen sisi a waku hu wabusuafo no wa ha wo mo lo we se ni pansa hwe ni pansa yo ni pansa yo ni na ade abakwa meta ka kyerɛ me wo fa sefo na no muntie no na ka kyerɛ mo sɛ muhyia boys no na wɔte sɛ ya aya mo hwɛ mo hu ye o mo ho meka muntie o Bema was such space. Bracelet 5 good inside. Ring the bell 10 as a no. The space no more soon. The bets and then Pabua, I had the crow. Because I am on Rema or your fan boy come by the man. Enti me wo fa sefo na ya metumfo a muntie free neko muntie e mo bi mfa wakoma ani agro saa o mo fa de me nyina wie ma akoma na esene bo ha epirim ete se bayira abo ape so no epirim kura me oyɛ hwan kura obo a osu abrobo ti die tim sika nso de matete ne kama nti one de oyɛ hwan kura obo akura wasene tama no wodi si a obetu ye yakoma untimente enti yesre mo fa sefo na da nurse ni kama obegye ni pankwa makuna akye no kura ne nyina broken heart ana mo ye mesa sika yenko yanim Yantua kaseyebone so na Upper East Regional Minister Donatus Akamurgri Atanga ade nhye ade abegu akwam echemu se Zuarungu Senior High School no omuntum no omuntwen se omu ankasa behye se omunko no omunkobie na se agina sie we efa frafra eni kusasi school fo basabasa ye course ewo kwesi ada kutan sabosomne de toso aduonu ewo mfimpimienu ene aduonu num efa mobile phone bi omokobo ho kro no achese no nam so ama ensem no ebeye kese ma ntokwa kese na omu esi wo ho no ma omobo omodia etime hyehyehye ne ma eno wo campus ho no ma achese no ebeye ade a ha adwempa ewo school mu ho no na ma ne ba ebeto odwa no echema ya police ade police fo etimi ache school fo no enan na mu ba ko de wabomode atimi agye ye police officer ni ne magazine ba ko atimi adwane a sese na aka school fo no mienso omo wa police fo akache na esa basabasa ye course nto ye security personnel a military ni police eka ho ebo modin a ekoje school fo no efri boko omo wo boko no etimi ekomu fiefie mu sane abeya ho banbo ho nsem ebetimi akoso ewo honom sanso na mpanifo ehwe se ometimi aye nhwehwemu na basabasa ye koso ho no ebetimi ejai yanto akasebo no so na yenkopie mu ewo asante matanem we de apie mantem a monkafra na Ghana mampeni John Dramani Mahama edesem atudwa ana no memende echiremu sem contractors a aban bi aba na ode eye project de ahyabonsa munyi akwan we efiri ha enkopema hanom moji adwuma na moye wie a na saban no efiri akonwa so no wokwa foforo bape na masan ba gisika na madi na sese mo no moji aketua mienu na Ghana mampeni echiremu sem watena sa nhwehwemu sa na mo contractors a
Maji sika mienu ahye mbotom ne madi ne kurum ha se no. In fact, modanka to ade obeye mkurum ha no mo hwe ade ya mbopin ho pam. Ghana man pani chirim sem. Akwan pii na wo mayi mu a mekese no. Enya ade a wonom egusu a wonom eye efiri se. Contractors ni bi mekese banada ne tua omoka. Nanso omaya madwe so mpesika ofra san agenti no. Na hu behia se ban betena se na auditor general fa bomade anhwemu mapa. Se be yan krata sem be ya adwuma na se obi agye sika dia. Aban fofora bai entimi entua ne ka. Ghana man pani chirim se sesi amekese yankopɔ ya dom. Ema brewa ayepuma kwa munti. Man hwehwema wi a contractors ahodo bi akwaji sika double money salary agide ego mbotom. Enti aba na chirim se sika no obegye ne nyina de moman. Ghana man penny decided to dwa emna okopie mu opie mantemu. Wona ma hin kroko fuodu akogina mu e wa Jackson Park ne kasa na ochirim so. Beboa pama kwanya hodo a ekoso opie mantemu tumasiesi madehye no ehu aton. Ode nsem sei etudwa. Yeah, the Jumedie be ba your friend with the big push. Because we share World Bank reporter, you say deficit of infrastructure in Ghana $1.5 billion every year. DLFM $1.5 billion. This year, say your hospitals, your BBR, and Sana Ghana to me, Edru, Pempenswa, I was Edru. And yeah, the program be by a friend the big push. And no sika, ye nyafi ya frango, any gas. Any agodia yede kwa manoni na yede sa sika ni bi aton chen a yede ye program my friend the big push na big push no yede be ye akwan minim se nananum bebre abra ye ko campaign ade ba ko ade bi omusu hu ene se akwan asem ye ba ye akwan a ekoso no ye ka se contractors nim twen kakra ansa if you say ye be ye audit if you say ye hu se akwan ni bi eye akwan a road fund de chiaka obehwe ne de certificate ni biom akọ finance na finance so akọ chiaka double it e catch auditor general say on auditing sa akwan ni nyina na auditor general we wie na djuma or the report na ba enti ye be ma contractors ni nyina asa akọ site aje say omo a omunya double payment no ye be twe omo aso na big push no eastern region monsa beka mo chefa ai ye be twe wono maso. Na Ghana man penny ade ne kasa ebawie ye no ene wo kire mu am. Ade hia mo wapie mantemu, moti asemode efiri sei. Na aban abai adwene mo ho ye pa ne senti. Project ahoto a abanada de o mse kan ya wono mantumi anwie no. Na aban behwe so betumi asiesie ni nyina efa akwan schools ahodo ne mpuntudwuma nyina no. Na aban betumi ahwe aye ma ade hia mo wapie mantemu no. Mo ho etimi ha mo. Ghana man penny chirim se sab big push program mo ye no. Ni nyina ne se fango ma ye nya no imado de ni bi beboa ana afin so jamframa gas ni nyina ya de a o man yima dodode enti o de ba beboa mpuntudwuma hodo a aka chie nya watuma sisi mo man yakoyanim e wo mpuntum nanano mo kasa no o ma bonyo ma bi so a che se eye ensema ehia eastern region yenim se e baga na economy a eastern region esombo pa e bi se wo hwe ekwejuma ene mining ne nyoma bebre a ekoso wo eastern region na che se basi e che empuntu a e wo se eastern region so e ka na chefa se koforido abonso apedwa dualization finalization of Osino Enquires Enyinam bypass construction of modern bridge over Afram river mo amunim Kwewu Afram plains Afram Ensiono every adoso echo amount from ye be ye bridge said ye be ya yemfa pontoon entrance yonum biom Eastern Regional Hospital a yenuanum MPP sha se nanano mesha mo boy yentwa nja ye beto aso na ye wie mo regional hospital no amamo ene a woti ye Ghana man penny John Dramani Mahama no wie ye pe ena akopie mu e wa pie mantemu dia ono mo hina ono ena ye wonom Eastern Regional House of Chiefs oda ahemfo ne nyina da ano ne den e de ne sakite a otoso mienu ekopie mu wase ena wakasa na okire mi sei oda Ghana man penny John Dramani Mahama se fi se oba ye ne nafu a toso ohane aduonu no 120 days no wagba adwumaden wa kire sei ne ma ye toso mienu ye ba ye pa obebo na Ghana yakwanum nanso osira ne sei niwa bia so ye no boa na ne makwanka no omwa evisa galamse yade a ha ade hye mo apie mantem no ma nyina nti no Ghana man penny bibi mfanfa no omwa na mpuntudwuma no ento ato aso na dwumade a odie ne yamenum ne kure ni oba dwumade nti otanachi ye pa. The first 120 days of your administration have been promising and signal a good start. But as the saying goes, good is not good enough. Where better
is possible. Your leadership must now build on this momentum to bring sustainable development, hope, and prosperity to all Ghanaians. Predation, especially due to illegal mining, also remains a major concern. As the global community advances the environmental agenda, Ghana must not be left behind. The fight against galamsey must be sustained and intensified. Mr. President, I often say that in addition to the 10 commandments given to us by the Almighty God, I have added an 11th commandment myself in His name, and that is, thou shalt not destroy the environment. That's the 11th commandment, and we must all live by it. Enia otiye ukopiemu ewo piema ntam mu a ahemfo a wono mu apiema ntam nyada no ena da wono mu nyina da ano ne den ede nene sakite a otoso emienu Yentu akase eboni so no mampeni dada be de chire Dr. Mahmoud Bawumia edensem abeto MPP members nanim say Omumba modia say yakasa bia emboa sanso aneba abusuako ni osoma omunja isa ne be yampapemu entimi emba eya amanyoko ni mu bio sanso ana so omu akasa ekwo omu ho ntokwa ewoko num na nya de bebo omumba modia so mehwe sa amanyoko ni nkabom ebetimi abem no din semi etuja ewa brand people from National Annual Delegate Conference na so ewa University of Ghana Legon meminda ya etwemu ana Dr. Bawumia edi tuja na ochemu se party no ehia nkabom sanso no mu hia ahohyeso ani obuo se ne ebe ya mfimpi mienu ni aduonu watwa bato no mbeto no bibia ebetimi akosuye ede amawom no ochiremu ebe abusuakuo ni osoma mo yasa nya ade ebeboa eya amanyoko ni to mu hu ni so mu no mu ye nipa bako no monka mu humbem se ne ebe ya MPP kuo ne betimi agina ne naso se ne ese no obi biara nim se ebe MPP kuo na ya ade nkabom aneboa wom nti so mu hwe na bibia omo be ye no de ntitimu ebeba omu njai se ne ebe ye beboa amanyoko ni ye pa sanso anodi tuja na ochemu so mo hwe ne ma eye MPP amanyoko na timi anya ewe ye omampani dada eye ejekum kufuo sanso na dodankwa kufuo ado amre so na ehu behia pa so mbesua bibia frim no amanyoko no be man nkabom etimi akoso. It is clear, therefore, that the bond of unity in diversity has been our lifeblood and our foundation. Now more than ever, we must refresh them and desist from any language, character, or actions that divide us. With unity and consistency, we can regain the trust of Ghanaians. If we are fractured and at each other's throats, none of us can cross over and lead us to fulfill this party's purpose. Let me say that tribalism and religious bigotry from whichever quarters it emanates pose an existential threat and should have no place in the new patriotic party. We must also be consistent in pursuance of our effort to address not just the challenges within, but more importantly, the challenges that bedevil our motherland. Eniya uti ye eyo mampeni dada be de chire Dr. Mahmoud Bawumia. Yantu akase ebo no so ene yankwa so anyire mu ewo MPP amanyoko no emu efiri se wono nam ene ho apaso na onimnyamfo Alexander afenyo Marken eyedom kuma wono ma sebetwam wono mpa no dino ne kwaye so na kopiem afutu a oye wono ma sebetwane ode adesre ede ato MPP amanyoko no wono delegate ena afenso obi o ka amanyoko no ho se osra wono mata ememe na sepo emo mehye obi aminim efiri se mentemo ase na yekoso MPP amanyoko no emo amanyoko no emfempe mienu ne aduonu watwa bato no nkunimdie entimi emba emla oni nyamfo Alexander afenyo Marken emla mpiama yokoni mu ma dodwada titun delegate no kopie mu ewa University of Ghana wonom sports stadium hodom a na wonom annual delegate conference ekoso na me ne atwa mu no
no nyamfo Alexander afenyo market kasem no chire mi sem ehu behia pa sa manyoko no beye baako no bibiada etumado ne nyonko no obi ayetu hu ache honhom aba ne mu na boa na MPP amanyoko no etimi akonka ne domoko aba no dini echire mi sem edu ba bia obi yamfom so a ese moto mobo ase mu hu kwan wo do mefa so a mbetumi ne nimpa no akasa edu ba bia ntetimu tumi obi penti na kasantwi na 10 years na sabe wudi atemu wie na se moto aba ne wie na so obi kwanya mo betumi aka mo ho aboma na o kyerem se ba ne sa kunimdie entimi emakra na kasa ndo kyerem se osra da se sementomo ho asimpo so de mpo a mmamode amane nka kokua mu mane ma bonte fi sempenifo aka se efisem enya da yentomago na yesina botin tunti mmamode na mombro ne mpam yoku no eya ka we na ba ne sa kunimdie mo se betumi aka e won fempem mienu na do nwotwe abatonum. This is our covenant. They are the binding principles of the NPP. The NPP has never been a party of despair. We are a party of destiny. But that destiny will slip from our hands if we allow disunity, bitterness, anger, and self-interest to consume us. Let us end the hate campaigns and the subtle sabotage. It is time to choose unity over ego and party health. If we fight one another, we will end up falling together. But if we fight for one another, we shall rise together. We have known victory and defeat. We've made mistakes, but we are not a broken party. We are only a battle-tested party. We must not allow current challenges to blur our vision or break our ranks. Yes, we have differences. Yes, we've made mistakes, but we must never forget we are what we stand for and where we are going. Let this be a reminder. No matter how talented a leader is, they are nothing without a united, disciplined, and visionary party behind them. That symbiosis, leader and party rising together, it's what we must seek to achieve. No individual can make it alone. Everyone needs a party behind them. That symbiosis, leader and party rising together, it's what we must seek to achieve. No individual can make it alone. Everyone needs the party. Na enuachi ena onimnyamfo Alexander afenyo market kasemo ena wasan so echire musem ade abaako a eha adwen pa ewa mayoko ni mu nyina ne se edu ba bia eha adwen ne santi efri na ekọ MPP amanyoko nka bomba akope ena eso obi nim na otatai MPP ni a mu nyina mo nka mbom na sa nipa kro no muni ni dwuma efri se sabe mo sene mobro adontwa enti mo ka bomba ako a obi antumi nim magu evize na nsen empamro a ekwa so na yetete eha adwen yipa ne senti sen momode aka mo bom a beboa ma sa tete na endi samanyo kompeso momode tete montem no etimi nya dwuma nti osere mode momode nka bomba akopera momwa na munyamanya ba akwade a sa mpamro ahodo a ekoso ne nyinada eto ebetwa. The government assumed office in January. We've witnessed a very disturbing development. Intimidation of our party members and a dangerous trend of persecution of our leaders DLFM and supporters. These attacks are not random. They are strategic attempts to weaken us, but they will fail. They will fail because our response will be unity. Our motto moving forward from today should be touch one, touch all. When one of us is touched, all of us must rise. We are one family, and the strength of our family is its loyalty in crisis. If we choose unity over ego, purpose over personal ambition, no force can ever stop us in 2028. When we are united, no external force can divide us. But when we are divided, even our strength can be used against us. Ne kwa kura mo no nyamfo Alexander afenyo market kasemo ana wo kire mu a NDC amanyoko ibaye no bosha hodo a wadom hwe oman Ghana enya ade a wonom etimi etu ana mo ndami kase no fa ngobo ehurikwam ekonkan oman Ghana sikasem enya ade ekoye sefri se de biada nema bonza de etenom sa kire bia nya ade a abamu kura afin so ene Chief Justice Otemuofo Penny ena ban ben ni kunu ho a obamode atwe na asensan ma na natwetwe wie mo wo ne nansi so a kire sei eni samanyoku no bamu na papa bia de magana nti Ghana mani da so nyina da eye MPP amanyoku nti asra omade so mommoa no mo nyina nka mbom ne mmoa na ndi samanyoku ba ye de atendie nyoma hodo bia ekoso no embo nti omamode aye ne sa beboa
mankunumde aya omodia e won fempem mienu ne edonu nwatwe abatonum. Barely months into their tenure, the NDC's betrayal is glaring. New levies on fuel have spiked pump prices, DLFM, crushing ordinary Ghanaians. Their pledge to end Galamsey has collapsed into chaos. The president calls it a national emergency, yet refuses to declare a state of emergency. Their vow to reset our nation has become a brazen assault on our judiciary, starting with the shameful vilification of our Chief Justice. Their promise of change, a sham, with schemes afoot to funnel our mineral wealth to their cronies. Worst of all, the questionable Abdekumanot rerun, where NDC-affiliated thugs attacked our candidates, Nana Ekwe-Afriye, former MP Hawa Kumsin, and journalists exposed their willingness to trample democracy with violence. The message is clear. NDC is a failure. Ghana deserves better. Ani awoti ye dom kitwa mashibetwam wano bandu dini. Eden ede onimnyamfo Alexander Afenyo Markin. Yentua kasiabone so na timemfo ni bi abetwe ma adwen ede yefa ginesi omampani John Dramani Mahama siye ede fa yefu allowance watwe san ede ma eye omo ye adwuma e wa aban mu ana ebi mu echie ma Ghana fo omo ye adwuma mu gisika bosome no mbomodin atimi siesie sika no etimi ede di dwuma sane be ye bebo ansa na bosome foforo aso na omo akwaje o maketua nti ade nti ana ban panifo ye amanyofo na omo gisika kese ne do omo ntimi ensiesie no omo aso ana omo say ya de omo oboa oman Ghana nti ade nti no oman ne weso omo twa bibi sane be ye omo ebenya so emfaso no omo ne ye di ye okase ebo etwetwe nkomo no omo chemu say aman bi te America and China ayade amanyofo no ebi ede eye dade ponko eye bicycle ni bi anekọ ejuma nti ade nti no man Ghana de mpanifo no mo ankasa no entumi entu omo hu nsi wo sane ebe yo mo di omo sika ankasa ebedi juma na emoma ayade omo ba ye ebe hye ebo sase eto aba no ede ma wo ma eye ginasi ombesi na bebo oman Ghana nti afa ade nti no mo de ya twe eye full allowance assign no mayo ma agin sanya de omo bepene so ayade ebeboa nti omo ampani John Dramani Mahama ohwesa ye Gracia eye tua no mutwa ne so no obetimi atwe assign na eba Ghana mamra ne so a obetimi aye na aboa eye timemfo ni nina so omumuye nti adwena wafa na ye adwempa na wafa no na ye nyina ehu sela ye nyina ye ble because omo no ye hu so omo mle ye ne ye ble ma omo aye ne kwa so ano no because ukwa buchimba mu a even China na nasefo nyina China bi isu basic ne ko we MP we minister ko isu basic ne ko adwuma nti saban no ahunyansa se so yes I na ye fo no so pa because saban na adwuma pa o ye no ye ni age pa won to aso ano nye do be ye bia ye so ye fo no so because MPs ni minister sene de hu wo ye wadwuma ji pe eni kwa sa ban na side ye tua sa ne ma no ya ban kana no ano no also mo ti omufu no because ni omunya no mo ni ma ye ne wanti mana ye kwa na yentu ma no ye sa ba ye satu ye de tuefo ye bibia so what I say by the end of the day misika ye 1 cedi by the end of the day no sika ye billions na on tofu what I say me ne kakra na me nya no misade bi tofu misade bi kotua we mi dipo ye nti 10 years na de metia na metie na wo de bia wo ko wani nti bibi ba ye kan bia enko ba bia ye ni power bia so what I say nti me nyamba ka na me ne ye adwen na ba de tu dwa na ye ne kwa so pa because obi timi tuka minister betime tuka ka be 4 5 de nachi bibia nim ba ko ni pa ba ko pa na tim ayi fa na oko ayi fu but said your kan ye ne nya ye kase edi so a em se be boa Ghana for so ni age ye ta ba nachi ade bi be bia ye ne je on titu ka no kada for ye ni age pa because this time to top to 30 cedis na ye adwuma sa e po me kitabia 200 first me top to 50 Ghana me nya adwuma nya 100 cedis because to na kitu bi na ye de amount enti de abaye me bona ba so pa Mahama wa ya de things it's in the right direction because I share other countries now, countries like China, Britain and all that now. Let me use China as an example. The reason why China has moved forward is that they have a very robust court-cutting measures for all government appointees. Now, nipa crowd so was sitting in moi. Unyo bia utimi kuteska na uye debia uye very extravagant in your spending now. Unye skada. Skano ebi free baby ma. Sabi ushe ye Quran ni mukrampu na. Nyankopon etoma na free so no. Senko betimi de omo pompa yansa na Nyankopon timi toma na na de free so e diaba. Etimi mitimi say it's a plus for this government. John Dramani Mahama. Why are dear pay? And Leah would see
ye eyetimemfo ni bi ana omocho ma adwen edefa yefu allowance omampani John Dramani Mahama ache assign ediama eye government appointees. Yanto akase bono so na yepiem ewa piem antenim na asi akwahene ewa chem ebu akwana na matren konwa ewa piem antemu eye dasebre doctor twim ampofo a otaso emienu ene adehye omuye mebu na wonom eyusu pragia ede ye adwuma ede fa manfo ekwa adwuma ekomo afiefie mu no ono mu ede enkita ho no mu ede ahyemu na mra ahyemudie ne koso a na adehye a wonom etwi pragia ewa piem antemu kofodu abo ho mbade babo ho ano ekwa piemu ewa si akwa ahemfie nom nana ekwadi nkita ho echirim sem nyema pii na ha omadwen a eho behia pasom nana besi nkonyo nana boa na wonom etumi apa ho poma sibre na da sebe doctor twum ampofo a otaso mienu kasa yemu na ochirim sem wo hwe eye pragia business na aboa pa amamebunu ne pii na atuma nyadwuma ahye emene nyema ahodo a eha adwen ene ade no mebunu ntumi fo mo ho emfa anhyem esi akwahene ono kura nso eye ocheman ni mfahene kasa mu ene ochirim sem nyema pii na wo honom a enya de pa efrisem wo hwe ekwan ahodo nipa bi fa so enum no bane wi nom ne ba sibra ne ade enam se sa eye pragia adwumadi e ba so mebu no nya bi di adwuma nti sana mabone nya mebu no atimi atwamo de afiri ho eboa pa ne senti otai wonom achi na ka se na ochire mi se ose mebu so momode ma hunidi ho nsensem enko nkan wo kwa adwuma address kama siesie hu se bebu no obi bafo pragia betrem sabi kwablane motuam ye se wo hu de ekoso efa ohwene so a na tipa ya kan na achim se ba ne sa emmo akrenta ho aya hunidi no so enko nkan mo ho moden se kwan ho do mo fa dwuma no o mfa mna kwan se mo na enko nkan o de sem sei etudwa ene de betime ne mmabunu no bi ehia mmabunu na eye omotwi pragia no me no mahia ya bubu nyama bebre ho nyama na bi se eso mutimi organize omuye na omo organize omuye no ene sei eso mu na atimi kabom omo form team omo pe leader edoma no na omo hwe no omo tutututu omo nyama ye cause pragia for the ohwa a manka ebe ha dream loss abano mmabunu bebia na omo nya ejuma nye bebre nya pragia omo ye ejuma omo nya ne se ya atwitwitwo omo 106.9 FM dalamsi ni ade atwitwo omo efi ho nti no we decide say that day meton safra omo na mo ba omo ya about 70 or 80 na me no mo na atwitwe nkomo eti omo how ene mo bia ebetim de abo omo ebi ne say CTM pe designated area omo no mutimi very organized this is na GPRT for your taxi na personal never say personal hygiene honesty ka honesty and say obi atna kama we ja bibia to kama ma catch omo say at least bi say sia omo ntimi enya leader omo timi de ade na akakoma leader no na leader no so abohu de ru na ipa kwa wire na ade no wetimi aba bichi na me pese me the honesty e show mo the credit e show mo because the charity begins at home ya fan show mo invitiasia omo beba benya be penifo bi asebe omo mbwa krono ai se obi ade e ka opragia mu a bo modern say obetime de na urade ama no emfa nwane nkonka se we de watu ne hu efize we de asase de da bi enye lolo kwan mu ene ye pene kuntu ene wachi na naka sem bi onu wachire mu sem obekoso mo ka biewom titiriu ene DVL mpenifo besi ngunwa boa na wono ma mode pragia ye adwuma no o madi mra so nti obi ebe ne tumi krata license sebe ya o ye adwuma ne ho nkyene sebe betumi aboa na mra so die nso eye adwuma odwumadi a wonom edie no media sebe me makoye traditional leader die amamani amani ne emra mfeni ago maybe so out of 70 no about less than 10 and extra licenses entino me ama fato me ho se me ne DVL penifo no bi district penifo no bi ebe discuss na ya jomo na application na ya hwe na ya momo licenses ya test yo mo se omo ni twa na omo fa the proper channel ade akwa omo licenses na se na be maybe obi ankofa assembly ambrema na obi ani police anamra enya problem ya eni out ye yuko piemu ewa piema ntem ni mu a ono ena woye esi akwahene ewo achim ebu akwa na matra atrenkonwa ono aso na akopiemu o chiman so a oye o chiman ni fahene ne den e de dasebre doctor twim ampofo a otoso emienu na ne kwakram na chairman e de ma esi akwa pragia rades no
ne den e de apostle yawo eye enka chire nyamete ase enso chire mi se ogina mesi ne nyina nim de nase akese e de ma esi akwahena de waka bia nso betie na wonom e de mra eye adwuma se de etie medin aya apostle yaw enkachi nyamate ase ni position ye chairman se bo boy e de achi amatin ye den aye kwan akoma so de kese pa ni sa kwan wi sa trafo kwan wi ha na kura se bi obedi ade no ho yidi kan confess say obeye bridge na nya adum wana wana be yamai ana bo kinsa ajema doctor kinsa ajema obeye ti so gata wo se de tutun chema kwan ni jira mai kwan ni se o se e ho kwan fi fa so de na tunche ena na so so ti yason aboy papa ya boy ni se o se report ndos na we afa echi abeka si afa echi abeka si be na yanka se abeka yo ha kire no wote kura na abefre first mo timi pan fi we be mo gina nyina be ne na nanka te no wote ya abefre yempa ni se na ma yampa ni kan be first na naide akorete no e ho aide 20 na na ya ba nche ne de aboy pa ai na ya ba nche ne de aboy pa enipa wote ne ekopie mu awa esi akwa Pragia Radius Group na ono ena ye wonom titreni ne den e de apostle yawo enkachi nyame tiase ena wote ni na mane boy yensem twreni kontenhene kofi opo ena de firi epiemantemo ebesom yen yenyina we so e na yenkenka madwenkyere ni bi na yemfa ensomo we efri piaga achem asafo ena wo kire mi se de biada erehosem nko na omayimu eba na adentra na ba ya nurse ni kama nso watena mabrokun hata ekun sa wose Nyankopon hu omayimobo sanso na na kua mo aboaten nap echemze kasebe mu oda panana ya wodenti senior happy birthday to nyame nhyira opa na onya wokese Kwadwo Asampa Furniture Works ena ochemze otie kasebo no edi free asante mantem dia na ye Kwadwo Asampa Furniture Works etum kumase eho na otie kasebo yi edi efrim Kofi Parliament no kire mi say MPP amanyoku ni de osra o manso mamadea emakwan na abaton beto no fan ye nedi ehunimu mra mu na obi kwawia mo de a ebegeta sababu amopa de mamadea na mo to aba na mo man nye free enfe na futu de mamo no wensu efri ohene na mensa jebi na o kire mi say na wades de isim say mra we mu de awidie pa ekoso pa nti AGP bomodea nse obetumi asore prekope sore waka na wafa asefo na ebre pam Nana ekua mo abaten ose kasebo ne mo de pa happy birthday ekoso sa ose from YouTube James Boaten matemedase sanso na Kofi Ben zero ose mi se broken heart pa asemo Ghana Sikapa de yensi o ono adwen amanga we su free nana ekua mo abaten o de abadada krache o de ba ya fa ba ko pe waten big no chim say good afternoon ohwe life edi free me share camp no chim say good job DLFM in fact mo bo adwumaden Yanso yadase pa na madwenkyere na wode beso menka me ho pam kasebo de DC na mo mansan ye bekọ no wa winim as usual kilantua Kofi Boamie na we every 49 nana nchen 49 nana amansie primary Abbas Austin o kire mu se ne eyo no ankasa ne doba a ne den ede Madia Abbas Austin yaya o kire mu a wo watema community 23 kanewu ehom na wo na in fact ene wa wodenti abaya nyame nhyira opa ne ho ofe pa bedne be ma DJ Omalon de akana jere ho so be wale tum enti me wa fa ase nyame nhyira opa na ye wa wode Yankopon tene mfa nkyere wo onfemfra atomu enkwadum ade pa bia wasase we suo no ebi emra wo sam so happy birthday eko ede amaw abaya wodinde eje Madia Yaya Abbas Austin wo kanewu happy birthday nkoma Yankopon nhyira wo na onye okese pa Kofi Boamie na memfa we nsuma me wo fa se ane den ede Obed Akwasi Asamoah senior man ene wa woda so happy birthday go to you Obed Akwasi Asamoah senior menne ene da pon na mfa mawo Yakopon hyira opa na ma na wa woda we no enye sorokopa emfa mawo o ma de pa bia wasase we so no ebi emra hunsam so happy birthday once again go to you Obed Akwasi Asamoah we Africa chiri Akwasi Yeboa oye news anchor egwo happy 98.9 FM so ono se yemfa woda kesi we yemfa ma opantisi na Yankopon hyira na onye okese pa ne kwakura munus Boamie na we nkoma emfama nana ageman wo bogo so enti we free sister ne den Efia Linda Pristia Himan no wo na okirem se ne wa wo de senior yemfa woda kesi we emfama Yankopon hyira pa na onye okese ompagyaw emfremfra domo
emfa nko atomu enti wei ekọ de ama Nana Agyei Kofi bua me pa bomode ana bua me Nana Agyei ene wa wodende Yankopon hira opa no mpagyaw efiri atomu enkwadom efiri wadamfo yo wankasa wosesa ne den ede efia Lenda owo prisi aheman na o se yemfa happy birthday kesi we yemfa mawo Nana Agyei wo bogos Yankopon hira wo no onye okese no firi atomu enkwadom kase ebone ye de asi emu semufo ne ye maze mebere ntwene se mu ede ema yen champion telekovite de kopie mo e wo Facebook no eso na finso YouTube akasebo no wonya bi ehwe ye me amedawa ba akopɛ de den ede Emmanuela eboa yen e wo kasebo edem DJ Zikibi echinchim afide ne fruma ede ema yen akenka fo yesin konwa besum ewie ne dia megye so eye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsuo mpone mene Adwoa Agyei Sikapa ne mra ne ene Dum Solevi ye ko ya mra so nana obey one hwan na eba sexy journalist ana afei ene da ben ene Adwoada jumade ndin de say Daddy Lumba special ene makao nana opemra ne pa radio ni wana aye den nana tenase a wode wonsa ka pe ye bechi udadua emra no bedi se de ye den ese nana pamra ne ponomra ne na yenko achire mu hima enfifi mu hima enkeche hima radio mu ya santua Michael Jackson pardon no ye ma mu nyina mu enitia adehye midimafo